Guess who's back? Back again. Ne znam više. Ćao svima, ja sam Smina i dobrodošli na moj kanal. Vi koji me ne znate, koji ste prvi put na mom kanalu, a i vi oni koji niste prvi put na mom kanalu, ja se stvarno nadam da me niste zaboravili. Ali evo, ja sam se sada vratila puno svježija, puno zdravija, puno sretnija, puno kreativnija i puno sve više nego prije što sam bila. Pošto znam da nije s moje strane bilo fair, da apsolutno ništa s vama nisam podijelila kako treba posljednjih 5-6 mjeseci, ako ne i više, znači od ljetos nekad. Ja sam odlučila da vam napravim jedan mali life update na malo drugačiji način. Ja vam govorim šta se dešavalo u tom proteklom periodu i da vam pokazujem s vremenom moje slike, snapchate. Vi koji me pratite na Snapchatu ste neke vidjeli, vi koji me ne pratite niste, i vi koji me pratite neke niste vidjeli ili sam ih ja vidjela ili neko od mojih prijatelja, you know. Tako da sam ja odlučila da vam pokažem koliko sam zapravo imala dosadan život proteklih 5-6 mjeseci, koliko zapravo ja ništa zanimljivo nisam radila, koliko zapravo ja nisam imala snage ni za šta, energije ni za šta, jednostavno nisam bila motivisana apsolutno ni za šta. Tako da sam ja odlučila da otvorim moj Snapchat Memories i da krenemo možda negdje tamo od, let's say, recimo da krenemo od sredine i kraja decembra. 2. decembra sam bila u kinu sa dvije drugarci jednim drugom, tu je i bio neki, za Božić, prije Božića je bio neki u busu što je jednostavno random stavio i pjevao. Yes, idemo dalje. Opet bila su drugaricama i gledale smo neki koncert za Božić koji već radimo zadnje 2 godine, 3, ovo je 3. godina, prošla godina je bila 3. godina da idemo zajedno da gledamo to zajedno. Zatim poslije toga sam bila na večeri sa ljudima gdje radim, mislim gdje sam radila, više ne radim tu. Tu sam bila s njima na večeri i na nekim aktivnostima. Tomorrow is the day, wish me luck. Znači, bukvalno moji testovi za polaganje su počinjali u 8:30 i ja sam tu na mjestu bila u 8:30, sam ušla kroz ta vrata. Zatim, 2-3 dana poslije toga sam imala vožnju koju ovo sam vam ja prije vožnje i ovo sam vam bukvalno ja poslije vožnje. Jer nisam položila vožnju bila zato što ona je mislila da treba malo na bolji način da planiram svoju vožnju i zbog toga me oborila. Ali poslije toga sam se odmah, nakon možda 2 sata poslije toga htjela sam jednostavno to da zaboravim, pa sam se sredila kafita od opet i išla s Dinom ručala. Poslije toga sam bila s drugaricama u Liseberg, u Göteborgu i evo vam ovdje nekih 1000 snimaka da vidite i slika. Zatim poslije toga sam još jednom izašla s drugaricama u grad, vidimo šta je ovo. Ok. Ovdje vidite mene dok pjevam svoju tada omiljenu pjesmu. Tokom raspusta zimskog sam bila isto na večeri s drugaricama. Dobila jedan ogroman paket od Rebeke Stelije i ovdje na mom Instagramu možete da vidite što sam poručila s njenog sajta. Zatim ovdje imam sliku kada sam sjedla u školi i dobila poruku među vremenu da mi je paket stigao i tad sam shvatila da je jedini paket koji je trebao tada da mi stigne jeste bio moj kaiš koji sam ja naručila, kao što ovdje vidite, jedan Gucci kaiš, evo imam ovdje kutiju. Tako da je to. 19. januara sam položila vozački, napokon bila i ovdje kao što vidite mene sedim, prvi put sam sjela u naše auto, pošto sam uvijek vozila u školi jer sam ja polagala za manual auto, znate da možete mijenjati brzine, a mi kući imamo automate, tako da sam ja po prvi put sjela da vozim automat ever. Na ovoj slici mislim same shit, čak što mi puno lakše s automatom. I evo vam vidite ovdje s Dinom kad sam prvi put sjela išla tu večer. Samo me pratite na Instagramu i Snapchatu, sve ćete vidjeti.
Ovdje imam sliku 3 dana poslije toga, gdje sam napisala nu ću po prvi put voziti sama, u prijevodu sada ću po prvi put da vozim sama i to mi je bilo wow, sjeću prvi put sama u auto. Mislim i kad sam vozila uvijek je neko bio pored mene, da li je Dina, da li je mama, da li je u školi moje neki učitelji ili nešto slično. Moj učitelj iz trafike u školi i tako dalje, nikada nisam sjela i sama vozila. Tako da mi je to bilo zanimljivo tu. Nam je 26. januara došla Nana, bila, kao što vidite, vama da mirao s njom. Poslije toga smo ja, mama i Nana išle malo s njom u shopping, gdje kupimo svašta nešto slatko. Tako da smo bile u Helsingborgu jedan dan, samo nas 3 u shoppingu. Vama se slika ovdje. Dubel espresso. Nana je tražila produženu kafu, bolje rečeno. I dobila je bukvalno pola gutljaja kafe. Sad je bila bukvalno, skroz mala i to je bilo bukvalno pola gutljaja, tako da je to nju bilo malo zanimljivo. Već vremena je naučila i malo o hinduizmu i budizmu i njihovoj tradiciji, što je jako zanimljivo. Već vremena trebate da se obrazujete, jel? Ja sam oslikala jer mi je bilo... nisam do tada znala kako neke vjere zapravo... kakve su neke vjere i na koji način, jel? Funkcionišu neke vjere dok nismo pregledali ovaj film. Poslije toga sam opet išla s drugaricama na jedan fest u Helsingborgu i ovdje imate video mene dok pokušavam da navisim prevod. Tu sam upoznala jednog švedskog youtubera koji je naš, ali snima za švedsku YouTube scenu. Poslije toga smo išli slavili rođendan moje drugarici. Da, jeli smo večeru. Ovo samo u međuvremenu ja kada je bilo -10 na polju. Ovdje sam napravila trepavice kao što vidite, one vještačke, nemam ih više spala, mislim ja sam ih možda doćemo do toga. Ovdje sam se bila našmikala i srijedila prvi put nakon ne znam koliko među svemu ovome. Ovdje sam vam ja za Valentinovom. Yes. Išla sa njom i još jednom drugom na ručak. Vidite koliko je snijeg padao. Sam našla u jednoj prodavnici ovdje kod nas burek, što je jako meni bilo interesantno. Da nađem burek pit kod nas. U stvari bilo su sve pita, ali sam ja kupila burek. Zatim smo slavili rođendan ovdje. I ovo smo ja jedino opet. Mama, Nana i ja nekoliko dana poslije toga išle malo i šetale plažu. Bilo je jako zima, ali eto, opet smo išli malo da prošetamo. Ja i Nana u shoppingu. Smenite koliko sam ja pojela pistacija bila, jel vi vidite koliko je to pistacija tu. Ovdje sam bukvalno bila iščupala one vještačke trepavice. Ne znam kako se zove, uglavnom ja sam tu bila iščupala bukvalno kao što vidite ovdje komad. Tako da sam tu noć poslije bila, a sam uzela pa i sve iščupala jer sam jako svrble i nisam uopšte odgovarala kao prije što sam imala. Tako da sam i sve iščupala. I ovdje Dini bio rođendan, ovdje smo slavili Dini rođendan. Nekoliko slika s Dininog rođendana. Otišla sam da pokupim mamu s posla i ovo sam vam ja kad sam se vratila. Sam bukvalno sjedla u auto, vozila, ali tako su moje ruke. Tako su moje ruke izgledale taj dan. Od čitave te silne zime. Ovo sam vam ja međuvremeno u školi. Ovdje smo slavili rođendan jednoj od moje drugarica, isto tako, pa smo išli na večeru i slično. Tu Ikeju nas četvero, Nana, Dina, mama i ja, gdje sam vam kao što vidite snimala i vlog i sve slično, ali jednostavno nisam ga nikada editovala. Ovo vam je samo djelić, Nana se vidi u slici, ali nemam bolju sliku. Odgledala je lampi što sam ja kupila, sebi u Ikeji taj dan bila. Ovdje je Nana nažalost otišla kući, neko je ovo datum bio. 11. marta. Nana se vratila kući, ovdje sam se slikala, ovo vam je zadnji put kad sam se ja slikala fino. I to je bilo 12. marta, sada je 5. april danas. Ne znam koliko vremena srijedila za školu bila, izgledala kao normalna osoba. Sam na Idrotu bila, na -10 smo išli trčali po snijegu, bukvalno. Kada sam dočkovala u gradu s drugaricama, u gradu, ja. Pošto nismo imali nekoliko časova. Uglavnom sada ste vidjeli 3-4 mjeseca unazad kako su izgledali kod mene, apsolutno ništa se nije dešavalo.
Sav fokus sam bila stala u školu jer sam puno bila zaostala u školu, bit ću iskrena i reći ću mog vozačkog jer sam puno učila za teoriju, za vožnju i to mi puno moje energije uzelo, pogotovo još jednom kad sam pala vožnju, nam je to uzelo još više energije i svega i vremena i slično. Tako da sam htjela samo to da završim. Kad sam završila, stavila sam znači fokus bila na školu i nisam bukvalno ništa drugo radila. Zatim sljedeće sedmice, 17. aprila uglavnom, punim 20 godina, vjerovali ili ne, 20 godina. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao i da ste vidjeli da jednostavno nisam imala ni motivacije ni želje, da sam imala jako dosadan život u proteklih nekoliko mjeseci i nisam imala ništa bukvalno da vam prikažem. Ali kao što sam rekla, I'm back i mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Ćao!